ube pren 2 bulan ube bejeh lada, le bulan mesifut put bulan jut ke manusia, 5 bulan megrak jara kaki, 6 bulan kamerji bulan Roma, 7 bulan mau balik-balik, 8 bulan temaji kisah, si kurang bulan di pintu arah, 10 bulan budak keluar. La ilaha illallah. Tak kenal besar akan tubuh dra, bulan kepon pegat oleh Allah, punyok gatangan awak ajara, bulan kedua nepegat oleh, bulan yang kelega kingan jara, bulan yang keput urat leher tu di dalam tubuh Tuhan pasal, bulan kelimang darangan gapa, 6 bulan sah kulit dengan asa, bulan ketujuh tulung 8 kan, bulan ke-8 abe selesa, bulan si kurung di pintu arah, 10 bulan sah budak lahir lam nangra oleh gata, kena ubuma popleput ura pama menjaga popleput ura pama doa dapu pama pajuh buka dengan siara popleput ura badan ke seum bate geregum dalam lungkik pa basabo jamo pama melit-lit basabo pijat pama menjaga osake gata, kenangan kede gata gepe ubat gemita oraya gata lam hai putih licin gepe kawen judo gemita judo rini yang tatem ana gecen abeh belanja orang ci ke anu gesese geja amita tapi anak orang ci bongang putih jibo harga kapai yang tajam. Pelayaran lautan raya, Islam ke laya, iman ke tiang, ngentaje merang nang rokal baka, syahadat ke kapai sembahyang ke asau, bukan komodo pelaya betra, rukun heblah ke talo sao, sifat 20 ke labang ruda, gecok terpong dengan ceremen, ngelolo angin selatan daya, kapai besarat bepenuh asau, getiang tawa nang rokal baka, telah si ton urung megawa, telah si urau di pawang rusa, takalan pade ase gopuau, tanging bak jaro tiji si rusa, bek berat gaki, bek berat jaro, jauh tapuwa yang tantamita, udip lam donya benar 2 syaw, prote betro ibadah benar, miona menan sagayahan rugau, udip getanyo di dalam donya, menencit teman ora duda, wate tawa nang rokal baka sangat tat jio melintang aroh ngan laut raya nang rokal baka sangat tat jarak melintang sawah aput panca indra nang rokal baka rakyat mekatau hana musidro yang rumah muka nang rokal baka rame mesaksa iruh rakyat bago iraya nang rokal baka nafsi hana puta uji hana sobela nyotan amal di dunia ini pasti nanti masuk neraka. La ilaha illallah riuk bicah lam juruju megoh alim bekta aminah tabut surah jawanahu alihai anak metongkat kuya musedibah perahu lawung tahai adik metitik 2 temah huruf sama ji elin tengurinang jimhaka kenang tat lagai tincu ulengan perut ji cateng dai zai mu pingko teduk meranyo ado dan adun musediara parang cah durawa umpama zau parang cah utun sen dengan sen megigo lage gagajongan koh papun nurinam nun terlintung metalum titik wahai adik mubungko udeng diha ekle nyan tebli abe meselam ale rampaga krat pinang musedi hamzah meduro kawat ya sabantat itik la ngukrung wasalamu tamat karangan menan gejangan le ureng jamun
Halepah taplung Ba'arkung rante gehila Bak malaikat Hadarat putran firman Jakembah kenan Simanyan dalam nuraka Sebab jihidilai Metente di dalam salah Han puta ilah Pubala sembahyang hana Oleh sebabnya Hanjit han benar tapi ke Yogolam mate Bau hati tertinggai dunia Yogolam talo Bau hugop uyup bumonyo Yang mentang sinau Getanya di dalam dunia Bedah aja taubat Salah tat getanya dile Ajak minta gurai Be'emale jalan agama Yogolam talo Bau hugop silimon putih Pike berabe Hai warih pubu kai taba Uruk kataha Gepegah jilakai asau Takalan kerau Tip ura salup sabena Ajak tajak Getanya tajak Ta ayun tapak sinolam donya Taduk-taduk getanya taduk Bek sampai gabuk tatobat hana Bedah-bedah mari tak bedah Awate subah bek lilam tika Tak sembahyang bedah tak sembahyang Bek gaduh bimbangan piasan donya Wahai mawa wahai ecut ka Barangkah neja ibadah benar Hana guna cantik tegabuh dengan laga Dalam tanah cak gepasau gata Kage pasau dalam tanah cak Yang iga pira hana le guna Intan berlian gunung dengan gle Motor BMW pisama saja Honda Mio dengan Vario Motor Escudo tinggai lam donya Motor gilengan motor beko Kapai ngan jalo tinggai semua Mate-mate getanya mate Tuhan ne pecre jawang lam tubuh Ban kamate hana artile Peng ba BPD umangan lampo Tae ugle etengku tajak koh ige Pilih yang kreh-kreh Kega kawe Hana guna tegabuh dengan cebe Kesana leh getanya mate Hana putan dum nabi Betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran Pertama fon wahai kaum Nabi Adam Yang keintu bandum Nabi wahai insan Yang kedua hai saudara Nabi Idris Lam surga dalam mata netop iblis lena bina masa tafan pegat kapai ne pe kenan bala tentera jeneh bekai put Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perangai Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yohdi Mina ayah nasihan lusikin siplo Harun siblah Musa an Imran bukit Tursina dron marid dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat tatsu iyang jile hana jadeh tudang laju tu makul heblah jinolon pegah Nabi Zulkifli apot belah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi ke-15 Nabi Ilyas lon pegah jinau 16 Yusuf bulun pengetat samlaka Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha purmo raja Nanggro Mesir. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah yang satu ini.
17 Syuib umur tatrib sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolon pegah Nabi Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyas Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaqub 20 hai Nabi Yunus lang perut engkau 20 put jinolon pegah Nabi Isa anak Maryam karunia Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rekan mertua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anak Abdullah